Ngine kuna mzo wande Gojis Muchui Domiano na ugitengari chake cha kibiashara ya Loyal Saint Funeral Services chitarete igithukanga kwa Domiano ariuga kinyangari imwe mathiko nira nende akamatire mwiri yo mututi sniper akiongela nende siasa itibati gutonyethwa kibiashara yekie Domiano natite na mbere na gutariria nyomba cheke cha kibiashara oyu yangu ine ndi chidirete kyunangawa mutuki kare na ronoro Muchui Domiano rani msiwe Gojis na chumerete kuangari chawe changoge irane biashara ya konokia baraba tutigete na rietu Loyal Saint and Funeral Services ne cheido kero tuko banju mamviru achuga kodinga no tweria boreona nene siasa chitonyi dhere itwe gategate kitomi kyangari chawe dato chido kero na kunangwa bioni achuga ni urangale yawe atumekero kamata mwerijo moto tigi dane mudiani kana sniper kiri maromba jaraja drete jake didikaga jamiro kwena antu betire ngari nere jiakwa ya biashara utuko baringanga ngari ijere na kijako na video na ambisha baringanga ngari ijere bioni ipaki ala nkubo na toko chungusa kabisa tulonile ni manto ja siasa ondo nenda kama tire mwere jore ya jua sniper na oni ne biashara andu tage madiko kamba diko menya mtolanga kama tage yale customer mtoro keja oni njokagia nkaengeta nkamunokia bwega era ni biashara tutige utukania biashara na ndugita wa siasa mucho inande adigo turo babore watine gitumikira kuga barabara nyanga gyangare chawe bonene gukeja kwithira niwe bamugwatanire barenge muthithire gitendo gikithuku lakini mndu gweta kuraga bioni byangare ithatu mndu ni umona kuona ni akethwa ni agwatire o arenge ndithiria itendo etebui ninkomurekera lakini ndiuga mero tutigeni gwetana direction yu amwena bo mocho yarugwa kinya nyomba chawe cha biashara aja nkubona kinya ya mutindwa kinya chone chedereto chikiunangwa bioni bonene ntuku engere bashokire baringa nyomba ya nkubo na ya mero baringa nga bioni kwao nenkwera antu bau nengukemea mantu jaja mbuge netumanerie gisiasa ni migambo RMC ojo aritetandera wikete bamwe baritwa kuma wandine yawe kubaikia skuru yote no bundi ya mitungo nyaruto baba ngadojia mwanya ni gwetikiria kuigwa batekaranja bete paga passion rooms jiao ondo nitwonete especially in the community twina thine mbe muno yandaka utonyera manto jamira utonyera nchobi kuambiria waganu mapema ninde baromba untu kithomo iki thirikari ni kuri otheri kakosi karoka umanako kageta gautethie riu wete ni buthome na bugutikagie na manto ja indiscipline ni tukuona kinyari pregnancies mirimo ni kuingia recently tiwara tutumba kugweta kwena ana baratanirwo class 8 ugethira ana bau baire ni bakunywa ndawa ya HIV ARVs onto imoralite ningite muno kumego jige shigombungi kya Southiment nke report rande dosha wero re kwa rietwa ni mutuge kare